Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ikaze makuru yo muri uru rukerera. Uyu munsi turi kuwa mbere tariki 27 ukwakira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Twinjiye makuru yo muri uru rukerera rero ndabwira ko umujyi wa Uvira Wazalendo zibyutse zirasa ku barwanyi b'intare za Sarambwe mu misozi ya Ruvungi, Isange na Katobo. Amakuru akavuga yuko fatanyije n'abasirikare bo Burundi. Ndaza kandi kukubwira yuko kugeza ubu ngubu tuvugana muri Masisi imirwano ikaze yongeye kuramukira ku musozi wa Katindo. Ndakubwira kandi yuko muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kurasana n'ingabo za leta ya Kongo ku nkengero za Tongo. Ni nyuma yo kugabwaho igitero gitunguranye, drone ebyiri zikaba zimaze guhanurwa. Ibi uraza kubisobanukirwa neza hano. Ndakubwira kandi ko muri Warikare FARDC zifatanyije n'abarundi satiriye abarwanyi b'intare za Sarambwe mu misozi ya Kibuwa na Karonge, aho isaha ahashobora kumvikana ibiturika bikomeye. Muri aya makuru kandi ndaza kukujyana Ituri nkubwire yuko umusirikare w'umunya-Uganda yiciwe mu mirwano hagati igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na CRP Inyamamba. Ndaza birumvikana no kukujyana nanone muri Kivu y'Amajyaruguru. Tugaruke ku itangazo rya Guverineri Bahati Musanga Erasto ni muri uyu mujyi wa Goma. Ese aravuga iki? Ese ni bande atumbiriye ibi byose? Rero uraza kubisobanukirwa hano. Hanyuma kandi muri aya makuru turaza kugaruka ku mirwano ikaze hagati y'imitwe ibiri ya Wazalendo yamaze kwicirwamo abagera kuri 4. Ni muri Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bavandimwe rero bakunzi ba Ibendera TV, nizere ko meze neza, nizere ko mwagize ijoro ryiza. Hanyuma rero ni munyemerere nongere mbibutse niba aribwo bwa mbere ugeze hano, turagusaba gukora subscribe hano ku Ibendera TV. Mu gihe ukora subscribe kandi wibuke gukora ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo butaha amakuru agiye kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Mwese rero nshuti bavandimwe ni munyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mukanya atwinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Nongeye kubaha ikaze abaherereye mu bice byose byo mu gihugu cy'u Rwanda. Nongeye guha ikaze kandi inshuti n'abavandimwe baherereye mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaherereye mu gihugu cya Uganda mumeze mute? Abari mu gihugu cy'u Burundi namwe yambusana, bari mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cya Kenya, muri Zambia, Sudani, Malawi na Mozambique namwe ikaze muri aya makuru. Hanyuma abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe turabahobeye cyane. Abaherereye muri Norvege, abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, abari muri Australia, abari muri Canada, abari mu Bufaransa n'abari mu Bwongereza namwe yambusana. Abadiaspora mwese aho muri turabayambiriye kandi tubifuriza komeza kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Twinjirane rero muri aya makuru. Mu mujyi wa Uvira rwakomeye, abawazalendo babyutse barasa kuri 23 mu misozi ya Ruvungi, Isange na Katobo. Amakuru akavuga yuko abawazalendo abisuganyije bagahuza imbaraga n'abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi
kabarera babyutse barasa ku barwanyi b'intare za Sarambwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 27 y'ukwakira muri uyu mwaka. Imirwano ikaze yongeye kuramuka ndetse yibasira ibice bitandukanye by'akarere ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo ni hagati y'ingabo zo ku ruhande rurwanira leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru avuga yuko Wazalendo bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi rero bongeye kugaba ibitero bitunguranye ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano muri aka gace avuga ko ibitero byatangiriye hafi ya Ruvungi bikazamuka mu bice bya Sange na Katobo, aho imirwano irimo kwifashisha imbunda ziremereye ni izoroheje. Amakuru aturuka ngavuga yuko mu rukerera rwo kuri uyu munsi Wazalendo ngo abagaragaye bazamuka bari kumwe ngo n'igisirikare cy'u Burundi. Ubyumve neza cyangwa se ubisobanukirwe neza hano iyo tuvuze Wazalendo nababwiye cyase narabasobanuriye makuru y'ejo ko harimo gupangwa operasiyo noneho zikitirirwa Wazalendo, nyamara inyuma yazo hari igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Impamvu nuko barimo kwirinda kwisiga isura mbi mu biganiro barimo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Impamvu rero tubabwira ngo ni Wazalendo bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi hamwe, ukumva tutavuga FARDC nuko araho FARDC irimo kurwana yitwikiriye umutaka wa Wazalendo. Abaturage batuye muri aka gace rero baravuga ko amasasu yongeye kumvikana kuva mu masaha y'igicuku kugeza mu gitondo cya kare, bigatuma rero ngo abaturage benshi batangiye guhunga. Bamwe barimo guhungira ngo mu mashyamba ya Kigwena, abandi bagahungira hafi y'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Umwe mu baturage baherereye ahangaha i Ruvungi yatangaje ko FARDC n'ingabo z'u Burundi ubwo nyine birumvikana ni Wazalendo ziri mu mwambaro wa FARDC bari kumwe rero ni ingabo z'u Burundi ngo bazamutse batangira gusunika ibisasu ko abarwanyi b'intare za Sarambwe baherukaga kwigarurira ibice bitandukanye ahangaha muri iyi misozi. Kugeza ubu ngubu imirwano irakomeje kandi ngo imeze nabi cyane mu misozi ihana imbibi na Sange. Reka dukomeje rero n'aya makuru ni munyemerere twerekeze muri Fizi. Turacyari muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano hagati y'imitwe ibiri ya Wazalendo muri Fizi yiciwemo abagera kuri 4 bose. Kugeza ubu ngubu amakuru aturuka aravuga ko abantu bagera kuri 4 bamaze kwicirwa mu mirwano yabereye imisisi na Rurimbani muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo hagati y'imitwe ibiri ya Wazalendo, abo ku ruhande rwa Yamuri ya Kutumba n'abo ku ruhande rwa Ngoma Nzito. Aya makuru twayagarutseho ku munsi w'ejo nk'uko imiryango itegamiye kuri leta ibivuga. Rero amakuru aturuka aravuga ko ngo imirwano ikaze yabereye mu midugudu myinshi yo mu murenge wa Nganja, ikangiza ibintu byinshi ndetse igatera ubwoba mu baturage batandukanye. Amakuru yo ku cyumweru ni ku munsi w'ejo avuga yuko rero abantu bagera kuri 4 ngo aribo bamaze kubarurwa batakarije ubuzima muri iyi imirwano. Ariko kandi andi makuru akaba yemeza ko ngo witwa Sami Karonji Badibanga, umuyobozi wa teritwari ya Fizi, ngavuze ko icyemezo cy'inyeshyamba za Yamuri ya Kutumba
cyo gukuraho bariyeri zitemewe zashyizwe muri kariya gace ngo ari cyo ntandaro y'amakimbirane yanaje gutuma abangaba batangira kurasana. Gusa ariko ubuyobozi ahangaha muri Fizi bukaba bwamaze gusaba imitwe ibiri ihanganiye ahangaha guhagarika imirwano byihuse kugira ngo abaturage batakomeza kubangamirwa n'ibibazo by'umutekano mukeya. Abagera kuri 4 rero akaba ari bamaze kubarurwa ko abatakarije ubuzima muri iyi mirwano, nubwo ngo ibijyanye n'ibarura aryo rigikomeje. Muri teritwari ya Masisi ibintu byifashe gute? Imirwano ikaze yongeye kuramukira ku musozi wa Katindo ni mu gitondo ahagana ku isaha 10:15 zo muri iki gitondo. Imirwano ikaze yongeye kuramukira mu misozi ya Katindo na Butare ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za FARDC zifatanyije n'izaturutse mu gihugu cy'u Burundi FDNB bagabye igitero gikomeye ku barwanyi b'intare za Sarambwe baherereye muri ibi bice. Amakuru aturuka mu baturage bo muri aka gace avuga ko intambara yatangiye mu rukerera saa 10:15 zo muri iki gitondo. Nyuma yaho abarwanyi b'intare za Sarambwe bari baherereye ahangaha bakaba rero bongeye kugabwaho ibitero aha muri Kibarizo no mu misozi miremire ya Katindo. Bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze muri Masisi yagize ati ingabo za leta ya Kongo zagerageje kwinjira no gusatira ibirindiro by'abarwanyi ba 23 baturutse mu gice cya Nyakabingo, ariko kugeza ubu rugamba rwahise rwambikana. Ubu ngo imirwano iri gukomeza no gukomera cyane mu gice cy'amashyamba ya Butare hafi y'umuhanda uhuza Masisi na Kicanga. Inzego z'umutekano zivuga ko ngo intego mu bigaragara ari ukugezayo abarwanyi b'intare za Sarambwe baherereye mu misozi iteganye mu misozi iyo majyaruguru ya Rucuru. Reka duhite tunerekeza muri teritwari ya Rucuru. Abarwanyi b'intare za Sarambwe abarimo kuraswaho n'ingabo za leta ya Kongo ku nkengero za Tongo ni nyuma yo kugabwaho igitero gitunguranye. Amakuru akavuga ko kugeza ubu drone za FARDC zigera kuri 2 zimaze guhanurwa. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere imirwano yongeye kuramuka mu nkengero za Tongo ni muri teritwari ya Rucuru hagati y'ingabo za FARDC n'abarwanyi ba 23. Nkuko amakuru abivuga kugeza ubu ngo igitero cyatangijwe n'ingabo za leta ya Kongo kikaba ngo cyaturutse mu gice cya Bunagana, aho ice by'ingabo za leta ya Kongo arimo kurwana bafatanyije na Wazalendo. Bakaba rero ngo barimo kugerageza gusatira ku murongo w'imirwano mu bice by'abarwanyi b'intare za Sarambwe baherereyemo ku musozi wa Kaseke. Abaturage kugeza ubu ngo barimo guhunga. Ikindi kandi intwaro ziremereye ngo nizoroheje zirimo gukoreshwa ahangaha muri iyi mirwano rero yabaye mu gitondo. Amakuru aturuka aravuga ko ngo drone zigera kuri 2 zimaze guhanurwa, zikaba ngo zahanuwe mu kanya masaha yegera isa 11 zo muri iki gitondo. Zikaba ngo zahanuwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Muri teritwari ya Warikareho byifashe gute butuvugana? FARDC bafatanyije n'igisirikare cy'u Burundi bamaze gusatira abarwanyi b'intare za Sarambwe mu misozi ya Kibuwa na Karongi, aho isaha ashobora kumvikana biturika. Muri iki gitondo ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo
zifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi basatiriye imisozi ya Kibuwa na Karonge mu karere ka Warikare, aho bivuga ko hari ibice bya 23 bishobora kuraswaho. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano muri ibi bice bivuga ngo aba basatiriye ibi bice ngo babikoze mu ijoro ryakeye, bikavugwa ko rero ngo ibikoresho byabo bikomeye byamaze kugezwa ahangaha, aho ngo hagamijwe gusenya ibirindiro bya 23 mu gace ka Ihana na Kashebere. Umunyamakuru wacu uri hafi ahangaha yavuze ko intambara ishobora kurota isaha n'isaha. Amakuru aturuka ahangaha avuga kandi ko ngo ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi aribo batangije ibi bitero cyangwa se aribo asembuye uru rugamba. Amakuru akavuga ko ibi bitero ngo bigamije guca burundu intege z'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko ngo hakaba hagamijwe no gufunga inzira zihuza Warikare na Rucuru kugira ngo n'ubundi badakomeza kwatakwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Muri turi ibintu byifashe gute? Umusirikare w'umunya-Uganda iciye mu mirwano hagati ya FARDC na CRP ni mu bice by'ahitwa Nyamamba. Uribaza rero ngo ibi byaje kugenda gute? Amakuru ava mu nzego z'umutekano z'igisirikare cya Uganda UPDF zikorera mu ntara y'Ituri aravuga ko umusirikare wishwe ari umusore ufite imyaka hagati ya 20 na 25, bikekwa ko yari yahungiye mu barwanyi nyuma yo guta igisirikare cya Uganda. Uyu rero ngo yishwe ku wa gatanu tariki ya 24 ukwakira muri uyu mwaka, yicwa n'aba abarwanyi mu mirwano n'ubundi ingabo za leta ya Congo FARDC bari kumwe n'igisirikare cya Uganda bakomeje gufatanyirizamo mu guhiga abarwanyi ba CRP mu misozi ya Mobre ni hejuru ya Nyamamba ku nkengero z'ikiyaga cya Rubati muri teritwari ya Jugu ni muri Ituri. Inzego z'umutekano zikaba zemeje urupfu rw'uyu musirikare ukekwaho kuba ngo akomoka mu gihugu cy'u Uganda. Amakuru kandi yavuga ko Colonel Robopitsi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu mutwe wa CRP yakomerekeye byoroheje muri iyi mirwano. Ingabo za FARDC zavuze ko zagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba ku nkengero z'ikiyaga cya Rubati hagamijwe gusubiza inyuma ibi bitero byarwanye ba CRP muri ako gace. Urupfu rw'uyu musirikare rero rukaba rwagarutsweho hirya no hino mu bitangazamakuru no muri rezo sosiyo zitandukanye. Kugeza ubu ubuyobozi bwa UPDF bukorera muri Turi ntiburagira icyo butangaza ku makuru ajyanye n'iyicwa ry'uyu umusirikare. Reka tugaruke kandi nanone muri Kivu y'Amajyaruguru, tugaruke ku itangazo rya Guverineri Bahati Musanga Erasto ni mu mujyi wa Goma. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto yatangaje ko abamotari bemerewe gukora no gutwara abagenzi kugeza saa 6 z'ijoro mu mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ngingo nshya yishimiwe cyane n'abamotari kuko yoroheje ingamba zari zafashwe mu mezi yashize mu rwego rwo kurwanya ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri uyu mujyi byari bikomeje kugenda bizamuka. Iby'ingingo rero byatangajwe ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 26 Ukwakira muri uyu mwaka, ni mu nama yateguwe buri mezi 3 igomba kuba
kuri inshuro rero ikaba yabereye kuri Stade d'Unité Goma, ikitabirwa n'abamotari amagana baturutse mu turere twa Goma, Nyiragongo na Masisi. Mu kwezi kwa Nyakanga gushize, guverineri yari yafashe icyemezo cyo guhagarika imodoka n'amamoto isaa 4 z'ijoro hagamijwe guhangana n'abajura n'abagizi ba nabi bakoresha moto nk'intandaro yo gukora ibyaha. Bahati Musanga Erasto akaba yasabye abamotari kuba intumwa z'amahoro, bakirinda ivangura n'amacakubiri y'amoko kandi bakagira uruhare mu kubungabunga umutekano. Aha akaba yasabye kandi gutanga amakuru y'abantu bakekwaho kuba abarwanyi, cyane cyane abo mu mitwe ya FDLR na Wazalendo bafite intwaro bakunze gutera impagarara muri uyu mujyi. Yasoje asezeranya ko azajya ahura n'abamotari buri mezi 3 kugira ngo hakurikiranwe aho abageze bakemura ibibazo bibangamiye urwego rwabo kandi bafate ingamba zishingiye ku iterambere ry'ubukungu n'umutekano muri uyu mujyi wa Goma. Nguko ko ibintu biramutse rero hirya no hino, nshuti bavandimwe mukomeje kubana natwe hano ku Ibendera TV. Ni wamaze kugera hano, like yawe ndayikeneye hasi aho ngaho. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, subscribe yawe ndayikeneye. Hanyuma ubundi mu gihe ukora subscribe wibuke gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni sinye dora notification kugira ngo utaha amakuru ajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Mwese rero ambifurize kugira uwa mbere mwiza. Iki cyumweru mwatangiye muzakigiremo ubuzima bwiza, kandi muronke undi Imana ikomeze kubana namwe.